pozdrav sa gradskog stadiona u Poljudu gdje će za nekih 15 minuta započeti uzvratna utakmica četvrtfinala Hrvatskog nogometnog kupa. Sastaju se Hajduk i drugoligaš Zelina. Hajduka veliko pojačanje, 26-godišnjak, reprezentativac Bosne i Hercegovine, igrao je u Zeničkom Čeliku i uistinu pokazao se kao pravi odabir stručnog stožera Hajduka za ovu sezonu. Izlaze igrači na Poljudski travnjak. Još jednom ponoviti sastave. Brojem 150, ovo je Maloči, 150. nastup u dresu Hajduka. Evo na semaforu Palima, nema zaleđa, ali više u skoku gosti. Milić i 1:0! 1:0 vodi Hajduk, Antonio Milić. To je 14. minuta i sada je svima na stadionu lakše. Milić opet je zatresao mrežu i protiv Intera je bio precizan, opet je lijevom nogom tukao. Čista situacija, niko nije bio oko Meseca, ali ostaje 1:0. Andrijašević traži Hajduk taj drugi pogodak, nije uopće sporno, ali nema konkretnosti. Dođe Hajduk vrlo lako do 16-terca i onda jednostavno posustane. Pa Jozinović, oštar prekršaj za žuti karton, mislim, Marija Brlečića. Moralo se zabiti za laganiju završnicu, mirnu završnicu, sigurno pobio Mesec, mislim da je Maloča kod kolege Vrandečića. Evo, nakon prvih 45 minuta kapetan Hajduka i slavljenik u svom 150. nastupu za Hajduk. Kako ste vidjeli prvih 45 minuta? Pa evo, mislim da stvarno imamo dominaciju, da smo malo bolje reagirali u završnici, možda bi vodili sa većom razlikom. Who's ready to rock it right now? Miami, let the sun guide you. EDM fans from all over the world are lining up at the gates as we are just moments away. Još jednom srdačan pozdrav stadiona u Poljudu. Hajduk Zelina 1:0 nakon prvih 45 minuta. Torcida bodri svoju momčad. Krstičević, Jozinović. On je najzaslužniji što je isključilo Fučeka. I ona Mije Caktaša. Maglica, okliznuo se u ključnom trenutku, još nije gotovo i 2:0! 2:0, strijelac. Konačno muke Hajduka su stigle kraju. Caktaš, evo vidimo, prolazi po toj lijevoj strani. On ima tu kreativnost. Maglica, evo, on se okliznuo. I onda Tomaš za Franka Andrijaševića i on je gađao onako poluvisoko. Prvi cilj je ostvaren, polufinale kupa. Drugi je finale, jasno, ali o tom potom. Toliko s Poljuda, Hajduk Zelina 2:0.